I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about in Mbula FM. Set Nadango Leonardo Tulip, au what you took in Ba, and the Talita na Parong and Mbula FM, Balatin Nabantu and Ser. Mbula FM, number 2 and Ser. Ni sambul binaka, say koyongo na pagleleka ni non day tukutuku ng bungin din day. Sa pagkaroti ni matambosin ni Bela Kuyaki ng sala, may buwan na minista ay set kayum, menanggarapa pa binaka na non itabi, en kena sangay me baluti, na taka mutmuto, en na loma ni matambosin ko. Redero na minista ni bunga na leo ni bubale, non rana pagalislisyon ko, resyang ni pamuriti ko na lawa birkotori, en nabugo ni layseni, en daw sulia na matambose. Waritang na minista ni kian na banggang kay na kisyongo en nabuna na nonra na sulielesu na nonra leseni ke sianga sana pagdingui may na nonra takataka na matambose ni LTA. Kuryoset kayum ni ndonu may na takataka bata na LTA ke na bali bola ni Solicitor General en kian ndikebi na lawa may baleta na matambose ni mberra nandami ni palimenti en nabulongo. Rautan induan undo luka bitsonga bulu na kisi ni non rapala lo mataki na ngone e dingo marona ministry nimbula e na mbak saoti waritana ministani marama ke na ngone mersi ni buniwanga ni ndondo numenda na raida pambimbi na tikinongo tukuna buniwanga ni taka tiko na ministry na lawa e na ken na bangkang gato taki na non rakawi teki na ngone e na non dabi tiko e kurini taka tiko ke na matambosi ni UNICEF e na ken na mbiwate entuana itubutuba membaleta na non marurui na lubenda. Rautan induan rau 5 na kisi o kati bagai emergency cases erandong garab na tamata takataka en na balin bula libu suba en bisinga. En ngonongo tiko en andona buli na ibalis lesi nimbula en kera sanga imelabeti na bengarabi ngo. Waretanga na manindini nasi en na balin bula libu suba Margaret Long ni yang sar bagai lebu na buliongo. Na buliongo na pagka rambay lipta kina na non rakila na nasi kina bunuai ena kena sangai me pagka turoi da kitaki na bengarabi ena balimbula libu suba kina gito rato loma lenga sarbo lebu na non da matatimi ni oti na non na siang ni watarai o choweli lutu mailangi menangito na sotsot ena moni madongo ena buku ni maboa waritaka na ndori boblidi Gareth Beiba ni sanambiuta na non da bonua ena mboi ni kua o nada ni eli lamba mena laki beso sumitaki vei lutu mailangi ia arusando makana kapitani o sea kulinsau ke jeri tuai ena buguni kiana pagarutaki na sotsota ena moni madhawa ena tegibutaki na sotsota ni Vancouver Sevens ena singa tambuango mai dhawe kiri na pagaleleka ni nonde tukutuku na kene ikuri e raoni na semana steseni na Radio Fiji 1 ke Nambula FM ni bugading vinaka. Sa arnayana oya wo chonen rut tele bai buni moli rakira sa ama binakantin na dawa ama na Radio Fiji 1 Dolongali baga penenu makaya machona bentarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 betanto bai bichi oya wo lavini nambuli mana fesimba ondo talita kana Radio Fiji 1 dalango police matawalu susunemba ang bulabat mai Radio Fiji 1 emba Na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN.